Ki paidbah na ki arpau tali ki shnong ki badan hakatany Umtyrnga hari bhoi ki badairu ki shnong ki badan hasinda khappud bat kajalla asam. Kila Kmen bat kata kadai hadian pementa kesngi uba sostina sotun u MLA jongka jirang u badairu menteri jongka sorkar ulalet ban peli paidbah no ka Umtyrnga sub center ka badan hapok ka shnong Umtyrnga ya ka balate ka jinglot ka balakot syakasan pusan lak tingka. Lapli ketika sub center nalor ke jingdon uba sostana sotun la sakiru ke jingdon u Abilash Baranwal u deputy commissioner karibhoi ka Dr. AJS Imle ka badai ke district health surveillance haribhoi uba mi jalan marbanyang u badairu urang ba shnong Umtyrnga kiwe kinong tre ka kot ka khya bat kirang ba shnong jong ka te ka than kiti ki arphau tali ki shnong bat ki ban sayo ya ka jingmentoi lingba ka te ka sub center ki kenthop ya ka shnong Umtyrnga yong lukhi shibra mauyong barapathar lalmati behnodi nagrabel umsam umlathu penkir a b bat c apaham jula jermang a bat b kapilingku a bat b kamalbari a bat b lembat ka shnong george em kini ki shnong ki badan khappud hapdeng jong ka Meghalaya bat ka Assam. Uba sostina sotan haba ukuran hakate kesngi ula kerpat ikinong trei kiban satre hapo jong kate ke sub center bakidi ban trei bha bat omde ban mi kanu ka jingsha kano halor ka jing torti ka rukom trei kam ha Umtyrnga sub center khnang bakate ke sub center kandalong shisha ka ban ai jingmentoi ki paidbah kamtam e bakade ka bakhappud bat ka Assam ula kenturu ki paidbah ki balet ban sha sumar hapo kate ke sub center bakide ban sumar bat le khoi bha khnang bakati ka chaka ajing sumar kan long ka bane slam bat kan yo ru e kata ka nam ka buram bat bakan long ru kum ka wei ni ki sub center ka babiang tam la ka long na ka jirang constituency hapo ka district bat ha ka jalla hi barok ko wei Ya kanika area Lingba ka health department. We have all doctors present here, all the staff, nurses, staff of the health department. It is because of your hard work, doctors, the health department. It is because of your hard work. That's why the program it happened today. We all gathered here because of the inaugural function of the Health and Wellness Center. I would like to thank each and everyone, especially right from the doctor in charge, the DMHO, all the doctors, the health department, and the Hands Foundation, who have a hand together in running this Health and Wellness Center. And I was informed that Hands Foundation, they are very equipped and many facilities will be getting. It is through this Health and Wellness Center. Ki paidbah baro wanumdo mensim kajing mentoy kan sawan na kabenta jongpi bat kumju na kabenta jongaru kayeng kajongi do kadon hang hejan ngaro ngasde way no ban yo sumar kadon kam hakno kadon por gadon kam na kabenta ki banikundo ikinos ki doktor hakinika Health and Wellness Center tekan long kajing mentoy na kabenta jongi lang baro Teshim ya kanika kabu sumar
ya kenika Health and Wellness Center bat ni Kmen ru ba kalawai jong kenika area kalawai jong kenika sub center jong kenika Health and Wellness Center kan solong ke jingger pu ka ba onang la susu ban penbit penbiang lane ban upgrade ya ki facilities ki repair la kalong ba ki doctors lane ki dawai ki dashin lane ki testing machines katsalong ka jimentoy na ka benta jong pi baro ki pa nong jong shnong pi ene ki stall baro idon na ka benta kum kaway na ki programs ki ba ka health department kabu ringkat haga ni kasngi kabanong ka jimentoy na ka benta jong pi ka MHS and PM JY scheme kanika Aadhaar enrollment kaba pilai ringkat menta kiya shimme kanika kabu nang ba kalong ka jimentoy na ka menta ka jumpi ibabun kilong yeng ibajupun yang habkidon ha hospital kiong ba ngiduna bansiu ya kane katai kabil bat ngajukuli ki hatu pilaju enroll em yelade pilaju don em ya taka MHIS card bat kajubab kalong ba bunsin ilong ying kimdon ya kane card ti kalong ka jindunong nagamta kilong ying kibamdon ni kane card ti idon kilong ying nganong ipi kibadon kibabut renti kibakongu katum ka bha ka kesolka kalabu iyo ya kejirap bat kalong ka jimentoy na ka benta jong ki baro he ki panong shnong baro hidupan sim me kene ka kabu apakah sorkar kapli kala kalenti nam ta jong pi hidupan sim me kene ka kabu kenang ba pila banyo ya ki jimentoy kene ka scheme kumbala patai mene kadai lingba ka PM abhim NHM nagmataw sinam arjar arpuay arpuar bakador kadai sanpu sanlak sanpu hajar ini ke jingsna ka area ka bakadon kalong ka internet ke jingsna kalong ba internet ngasoban ay ke jikuble ya ka Umtyrnga VHC kepada Shimkia nak bentaban pendep hak bidai bat kenika Health and Wellness Center bat hak jing shisha i nakaliang kilong penyat kelada pendep haswa jong hak por basdang jong leusnem henai kidang don ke jing pendep penbiang de nak tagadau kempat la ban pli ya kenika Health and Wellness Center bat mentag sengi ilayo ban ya sakilang Hakabidai bat jingpli ya kenika Health and Wellness Center bat ni Kmen scam ba ipat ba baro kinyo ya ki jingmentoy nak ba wan ban yo ban yakendu ya ki staff nurse ban yakendu ya ki health workers ki bedon hangne bat nga Kmen scam I hope doctors also will सब सेंटर बनाने की जिम्मेदारी भी VHC को दी गई है सो दैट एक कम्युनिटी ओनरशिप आए आपको लगे कि ये सब सेंटर आपका है और ये सब सेंटर से जो सुविधाएं मिलेंगी वो आपको वो विलेज के लिए ही है तो सबसे पहले तो बहुत बहुत बधाई सबको साथ साथ में आई वुड लाइक टू प्लेस ऑन रिकॉर्ड माय सिंसियर थैंक्स ऑनरेबल मिनिस्टर सर के लिए फॉर choosing to be in this program despite his punishing schedule and simultaneously आप लोग सबसे एक रिक्वेस्ट है कि इस सब सेंटर का ज़्यादा से ज़्यादा फ़ायदा उठाएं बर्निहाट PSC MO इज़ कंप्लेनिंग कि बहुत सारे एरियाज़ है बर्निहाट PSC के अंदर जहाँ पे इंस्टीट्यूशनल डिलीवरी जहाँ पे वैक्सीनेशन इम्यूनाइजेशन जहाँ पे फर्स्ट ट्राइमेस्टर रजिस्ट्रेशन का प्रॉब्लम है लोग बहुत ज़्यादा सामने से नहीं आ रहे आई होप कि अब नया सब सेंटर आ गया है जिसमें ANMs होंगी
MLHPs होंगी, आशास तो आपके पास ऑलरेडी थे, तो इन सर्विसेज को आप ज़्यादा से ज़्यादा यूज़ कर सकेंगे। गवर्नमेंट ऑफ मेघालय की तरफ से बहुत सारी कोशिशें हो रही हैं सो दैट इंस्टीट्यूशनल डिलीवरी को बढ़ावा मिल सके, औरतें आएँ सब सेंटर में डिलीवर करें, सब सेंटर के थ्रू, टेलीमेडिसिन के थ्रू आपको डॉक्टर की भी सुविधा मिलेगी, जो MLHP के हेल्प से आपको प्रोवाइड कराया जाएगा। सो दैट्स ऑल फ्रॉम माय साइड, मेरी तरफ से इतना ही। थैंक यू अगेन, आप सबको बहुत बहुत बधाई हो, और आप लोग से रिक्वेस्ट है कि इस सब सेंटर के थ्रू प्लीज़ इंश्योर करें कि 100% इंस्टीट्यूशनल डिलीवरी, 100% इम्यूनाइजेशन और 100% फर्स्ट ट्राइमेस्टर रजिस्ट्रेशन जैसी चीज़ हो, जो एक एम है गवर्नमेंट ऑफ मेघालय एंड गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का, उसमें आप लोग सहयोग करें। थैंक यू। कुबलेश शिवुन, मिथिला, जय हिंद।